Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsina ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Guys, ke rata re dira reading ya rena ya this week. Re bone gore na dilo tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the sun, ke na le karata e re go mo go wena ya re Mount Meru, ye nngwe ya re abundant blessings. Okay, so ga ba bolela mangelo a gago a ke re kore Archangel wa tla mo go wena this week ke Archangel Uriel. A ke re ore beke ke beke le gore ke beke ya lethabo ka ra bophelo ba gago, ke beke ya success ka ra bophelo ba gago. O ka kgwetse le gore o bo o fila ka re go na le dilo tše le gore di blockegile, go na le di-blockages mo le mola, go na le meleko ye le gore e fošitšwe mo go wena, di-curses tše le gore di dirilwe, di-hexes tše le gore di dirilwe godimo ga gago, di dira ke manaba a gago. Batho ba e le gore e ka ba batho ba go jelasa, ba go jela mona, a ba nyaka go bona wena o succeeda. Batho ba e le gore mohlomong ka ba lawyer ba šomiša witchcraft jalo le jalo, o batho ba e le gore ba controla ke di-evil spirits, demonic forces. A kere batho ba o tlo ba tlhola this week. A kere ka ra bophelo gona batho ba e le gore ba lawyer, we know gore batho ba lawyer ne motho o belegile ka ra family gore e na le curse ya boloi. A kere maybe it's a curse, maybe a se curse ba e dira intentionally, ba re ka something bohumi or something ba re ka bohumi ditšhelete. A kere ba nyako ba very very successful, ba nyaka go huma batho bake, and then ba rekiša di-soul tša bona gore ba kgone go kry-a this success. And then ge ba rekiša di-soul tša bona, and then ba ba automatically ba ba initiated into witchcraft. A kere into evil things. A kere because ge o dira yona ntho o rekiša soul ya gago, a kere yena demon goba whoever o rekišitšang yona obviously tla ba a demon, goba le o ka kgotela gore ke an evil spirit. Evil spirit di kry-a di-instructions from boma, from the demons. So go ra gore wena o kry-a lehumo lela, and then Satan o fa lehumo lela, demon o fa lehumo lela, and then wena wa fa demons tšewe soul ya gago. And wa kgotela gore ntho ela ga e diragale ka wena fela, ntho ela e feletša e ba a curse ye le gore e ya go affecta your coming generations, e ka affecta generations forever wa go ile. A kere so wa ba le e leng gore motho wa gona ga a belegwe ka lapeng lewe le le gore ba thakatha, and then mara motho wa gona ke motho la o se ke protect mo e leng gore yena wa šomišiwa everyday bošo yena a robetše ba tla ba loi, di-evil spirits di atla ba tla ba tšea spirits le sa gage ba ya ba bereka ka sona, ba tšea spirits sa gage ba moroma sepela kae o yo go loya, sepela kae o yo go dira 1 2 3, because bona ga bana maatla go tsena ka mowe kudu ge le gore wena o na le spiritual gift. A kere o na le badimo ba metsi, o na le spiritual gift, o na le badimo ba seprofeto, o na le maatla a go tsena everywhere mo e le gore bona mapala ko tsena, ke ntho le gore ba tlo kgotsa ba šomiša wena o mongwe ana spiritual gift. A kere mara ke ntho le gore ba romela yena goreng ge e le gore ka lapeng le ba mo romelang ka gona go thegilwe go protected, ge e le gore ba thegile in such a way le gore moloi o santse a tshwarege go yo tsena wena ya ba wena o tshwaregang, batho sa ba tswa ba re wena wa lawyer mo le gore wena o dirang o romilwe. Okay, so ke ntwa go bontšha gore re le batho we need to protect ourselves. A re ke protect fela gore ba se ke ba re lawyer, re ke protect gape le gore ba se ke ba re šomiša bošego. Ye ke ntwa bohlokwa, ba se ke ba re šomiša bošego. O se ka tla re o ile kae o ile consulta ge ba checka ditaoleng tša bona ba ka seprofeto sa bona ba bona o ka re wena ko wena o lawyer na, o be careful. Okay, and then go ba le batho ba ile gore bona ga ba loi total ebile ga ba šomišiwe ke ba loi, mara ba šomiša ke di-evil spirits, ba šomiša ke di-demons. Batho ba e leng gore gore di-demons di controla menagano ya bona, di a ba manipulata, di jwala peu ya o sebe gabotse ka menaganong ya bona, peu ya lehloyo, ba tlhoe batho ba bangwe, ba jelase batho ba bangwe, ba kese batho ba bangwe, gore ba ba rogake, ba ušetse batho ba bangwe dilo tše dimpe. Re na le batho ba mohuto nowe, motho e leng gore motho mongwe mafelelong ebile dilo tše di ka mo controla in such a way mo e leng gore ba ka ba re wena ba re sepela kae o dira motho la 1 2 3 a ka e dira ntho ya gone, ke motho e le gore o ba controlled. Ge demon ile ka re sepela o bolaya moketekete ke nnete o senya ka sehlare goba whatever ka inyakang ya go bolaya motho ola,
ke motho wa ba controlled. So mo ke mangelo a gago ba o botsa gore ba tlo romela kganya akere a light akere letšatši ba tlo romela letšatši le le tla ba letletše ka kganya e ntšhi kganya e leng gore go tsoga foro go ema kwa ntle o lebelela letšatši le la le tlhaba mola o lebeletše matlhasedi a lona ge matlhasedi a la letšatši le la ga e tla mo go wena a connecta le wena a connecta le spirit sa a connecta le soul ya gago automatically a cleansa meleko yela a ntšha lefifi lela a cleansa di-auras tša gago akere ke mo e leng gore o tlo kgona go di feta manaba a gago this week maybe ebile o ka ba bona mo ditorong ba bantši akere and then ebile yona kganya yeo ya tswa from the sun e tliša le success mo e le dilo tše di bego di blokegile o ka bona dilo di blokologa mo e leng gore motlho mongwe e ka tsamaišana le tšhelete go ba le tšhelete le gore wa e kry-a mo e kry-ang gona mabaka ao a ditšhelete a sepela gabotse this week goba this month dilo tša tša bophelo di sepela gabotse this month o thabile this month le ka gae relationship e sepela gabotse a gona dikgagano nto ngwe le ngwe e sepela gabotse okay so ga ba bolela ba re kore whatever e ka tla mo go wena o seke wa inyatša a kry di-blessings tša rena di ka selekane o mongwe a ka kry-a something mmereko maybe na nyaka mmereko a sa bereke a kry-a mmereko bona re ke blessing e kgolo mara motho wa ona a ka no nyatša blessing ya ka enge go nyatša salary yela mara go ka re go kry-a mmereko uwe le ke salary gona e ka sebe enough ya ba e nnyane wa kgotsa lora enape e kgona go phetha dinyako tša gago ke potsa gore it's better than nothing because some of the things o tla kgona go di dira tšeo go palelwa ke go di dira o ka sae wa kgopela batho nthušeng ka tšhelete eng o tla kgona go itirela dilo tša gago wa tsa re go le ka ra mošomowe o tšwela pele ka go ba botlhale o tšwela pele ka go protecta mošomo wa gago o tšwela pele ka go applya o mokaone le gore o ka ba le tšhelete e ntši goba motlho mongwe o le ka moara mošomo wa gago o ntse o šoma ka thata di-managers tša gago ba ba impress ka wena and then ba kgona go ge nako ntši ya ba kgona go fa promotion ba kgona go adjusta salary ya gago kore ba ra gore accepta the little things that di ka tla mo go wena akere o mongwe di-blessings tša e tlo ba tše dintši o mongwe di-blessings tša e tla ba tše dinnyane mara di accepte di acknowledge and then o showe gratitude o leboge ge mangelo a gago ba ka re ba go fa dimpho wena wa se leboge ba tla stopa go fa because wena o greedy ga o kgone go leboga okay ba dilo tša tlo sepela gabotse bekeki akere se ba se nyakago ba re leboga ke nto kgolo leboga modimo ka salary ya gago yo e kry-ang every month le le gore e sa le same salary a se ba fe increase mara every month e re go kry-a salary ya gago o leboga modimo before ebile o ka e toucha goba o ka no e leboga before ebile o e kry-a tsa re today goba tomorrow salary ya ka ya tsena go tsama ka dikhuru o rapele o e leboga tšhelete ue ntho e tlo o thuša gore o kgone go išomiša ka tsela maleba o seke wa e waster o seke wa e šomišetša dilo tša sebe botlhokwa ka metlha tšhelete ya gago o išomišetše dilo tša botlhokwa ge e le gore ka gare ga dikoloto and then wa e rapelela gore yona salary e kgone go o thuša gannyane o patela dikoloto tšela o tswe mo go tšona and then mola o tswela go tšona o di tswalele completely o tlogele go dira dikoloto ke some of the things tše le gore wena o tla ba o di rapelela le business ya gago gore e kgone go grow okay karate e re go mo go wena ya re Mount Meru akere ya re wena ya re when you struggle to make spiritual progress and reach higher levels of loving consciousness call for me ke setse ke boletše ka re re mo ntweng ya semoya ntwa ya semoya spiritual attack spiritual war ga e mo lefaseng la rena fela rena nana re mo fela nana ra batho ba tlhokofetse ai spiritual war e fedile no it's not like that le gana ka mola in the spiritual realm go na le spiritual war se serious because ka mola ke mo ile gore le gona go na le good versus evil and in this time dilo spiritual gape ke di-spirit tše di good le tše di bad dilo spiritually and then rena re le mo ke lefatsheng la rena akere and then spiritual war goba spiritual attack se re affecta jwang se re affecta kwa kgotse le gore wena everyday go robala ga o rapele o no robala without thapelo and then namka then go ba le setse boletse ka bathakati ba tla ba o attacka bošego ba šomiša spirit sa gago and then demons le tsona di kgona go tla goba other evil spirits akere di kgona go tla ka lapeng la gago akere lapa le protected lapa le cleansed di kgona go tla ka lapeng la gago o thoma ba le digateletše bošego sleeping paralysis o thoma o lora toro tša go tšhoša di-nightmares dilo tša ka mo lapeng di thoma go tlhakatlhakana o phela o kwatile o phela o nagana dilo tše di bad tše le gore di a tlhaga
a o kgone ho bona dilo tse di botse, a o kgone ho appreciate ka monano wa ka metlha ke di-negative thoughts before ka tshwara ke boroko ke di-negative thoughts ke tsona e le gore di controla monano wa gago. So ke ka mokgwa e leng gore spiritual attacks se šoma ka gona a enape re lebelela di-sleeping paralysis fela le di-nightmares fela, no re lebelela di-thoughts tša rena, di-actions tša rena ke eng dilo tše le rena ra di dira re le batho, dilo tše dimpe goba dilo tša go batša batho bangwe goba dilo tša kuša batho bangwe bohloko. That's a spiritual war as well, because o kgotšele o dira ntho we mara go sasa o ditše o ete wa thoma wa ke tshola wa putšina mara why ke actile ka mokgolo, why did I do that, why ke butše motho na mantšwa maso kore it's like o bo robetše then kona o phafarega go kgotšele gore gape go so le so a o kgone kušana why o dirile dilo tše di so. It's like something was controlling you. Yes, ke nnete ke di-evil spirits tše le gore di controla monano wa gago, o ka re di go hypnotize mo le di go controla monano wa gago, meaning that o na le maatla a thapelo a re wena o fenye dilo tšeke, o ka di fenya dilo tšeke, wa ka nna di-demons a dina maatla, wa ka nna evil spirits a dina maatla ka thapelo wa di fenya ka go ke cleansa wa cleansa lapa la gago, everyone aba protected at home la di fenya di kgona go tla go wena tša go botša rai tsa mo reka eng tsa mo dia sekolo tša kae tsa mo loana kae o dire 1 2 3 kore di go botša gore o dire letse e leng gore wena you are not ready for them, gore wena o phelo o bola go patela dikoloto tša gona go fela, di-interest rates tša gona go fela tše le gore di tša salary ka moka ka metlha every month ka gae nako nngwe whatever e šalang a e kgone go lasta the whole month ka re tšhelete ile kae gana mola di-evil spirits di rileng wena tša re tsa mo dira dikoloto kae kore ba nyako go bona wena o sokola o phela bophelo bola ba kore ba go bontšha gore wena you are being controlled. So mangelo a gago ba re o na le maatla a go fenya all these things, o na le maatla a o tloša tšona these negative thoughts o tliše di-positive thoughts in your life, o na le maatla a o tliša lethabo ka ra bophelo ba gago, go kwatile go balabala ka pelo goba o phela o balabala ka mehla ka molomo wa gago, automatically energy ya gago e vibratela fase. So mangelo a ba re go bona moya wa o le fase akere, and then energy ya gago e vibratela mo fase akere, and then o tlo ke cleansa and then o tlo ba bitša through dithapelo wa bolela le bona ba go thuše le bona gore that spiritual attack it is too much akere mo go wena ba kgone go thuša gore o kgone go fenya this, o kgone go wina in the spiritual war. Ya tšwela pele ya re I will reverse the negative trend and guide you to the higher spiritual ground where you belong. Mangelo a ba re ba tla go thuša, ba tla mo go wena ba koba these negative energies, this evil spirit, ba tla tšwela pele ba go thuša ba go guida gore na o direng gore o kgone gore energy ya gago e vibrate on a higher level. Ga ba nyako go bona energy vampires di saka energy ya gago, because once fela di saka energy ya gago gora gore your energy e tlo thoma vibratela fase. And then karta ya boraro ya re abundant blessings, ba re wena ba re your concerns are felt in my heart, any and all problems, the material and the spiritual, are within the realm of my interest and power to resolve. Be peaceful, my blessings are with you. So ba sa go botša gape gore yes o ka no ba olla ka mabaka ditšhelete, di-relationship, dikoloto eng, ba re a se gore ga ba bone, motlhong ba bangwe ebile ke malwetse motho wana phela ka go lwala a se gore a ba bone, they can see what is happening in your life akere, whether ke a spiritual thing, whether it's a material thing. Material thing ke dilo tša lefase le re le mo go lona, dilo tše le gore di amana le ditšhelete jwale, they can see all of those things akere. So ba se ba boletše gore ba bitše bolela le mangelo a gago, rapela bolela le modimo, rapela akere, and then ba tla go thuša go tloša all those things, ba na le di-powers tša go tloša mathata ka mokana ka ona, and only if you believe. Go ka re o rapela kgotšele gore a o rapele with faith then ke mathata, go ka re o dira lo tše le gore di santse di tlišeganya ka ra bophelo ba gago akere, o di fete manaba a gago, kgotšele gore o na le di-doubts go šomiša dilo tšewe goba ka ra thapela o na le di-doubts goba wa rapela mara monano wa gago o gare o naganne ka something, but mo ka molomo o gare wa rapela but monano wa o somewhere o naganne something, o naganne someone,
then lebala akere. So go rapela with faith, go rapela, make sure your space is cleansed, your space is protected. A gona any negative energies, a gona the energy tse le gore o tla re go thoma re wa rapela tša thoma go manipulate monano wa gago, tša dira wena thoma nana ka bo mamang, nana ka bo mamang. All those things di tlo ba blocked akere, wa di block wa di ntšha ka monano wa gago, wa rapela connecta le mangwele ya gago, wa connecta le modimo, wa bolela le bona, and then ba tlo go thuša. So mathisa ka moka nona a tlo fela, ba re o tla ba at peace, o tla ba le thabo le lentšhi, go tla ba le success ka bophelo ba gago, le tšhelete e tla ba gona, because they know gore re dula mo lefaseng la ditšhelete, material world akere, lefase le le rula ke tšhelete akere. So and then ba tla go thuša ka mokgwa ba ka go thušang ka gona, ga ba nyake gore o be after material things, but because bophelo ba mo ke tšhelete, you can't survive without tšhelete, ba tla go fa yona tšhelete gore o kgone go survive. Okay guys, reading ya rena already ke telele, ke be ke se nyaka gore ke dire video e telele, so re tlo e fetša gona mo ke today, and tomorrow ke tla uploada another video. Ke a leboga.